Security Force na KCP City Maitei gi kadar ama ngarang Porompat Police Station gi manung chanba Khurai Chingangmom Lekai DDK Imphal gi office mapadigi fare hairi fagalama miyo adudi ngasepap Johnson alias Manau sei kuntra gani thoi Chingmairong mamang lekai digi ni hairi mangondagi mobile handset ama fagat pangamle hairi Security Force na KYKL gi kadar ama Sengmai Police Station gi manung chanba Khongampat awang lekai digi fare hairi Farba miyo adudi Sagol Sem Laishem Singh alias Urairomba Chai Kungani Thoi Andro Lopok Sum Imphalis District Gin Hari miyo sidagi mobile handset ama amadi Aadhaar card ama fagat pangamle haina police ki paung makhatari Manipur Police no KCP PWG gi active cadre ama Thawal Police Station gi manung chanba Khangabok Part 2 Maisnam Lekai gi fare hari farba miyo adudi Khundrapum Brozen Sahi Yankai Humdoi Khangabok Part 2 Maisnam Lekai digin hari Police ki report ki matong ina miyo asina tapakta leiriba tongan ba school college tagi namduna paisa khaibada chenai hari miyo asidagi mobile phone amasu fagat pangamle haina police ki paw sina makhatari Security Force na koireng na lusingba UNLF ki kadar ani fare hari fagalaba miyo ani di Loksingam Labboy Singh alias Thokanba Chai Kuntra Kamari Khundra Pumakhalikai Hangang Police Station Imphal East amadi Laisram Diamond Singh alias Athoiba Chai Tragamapan Uripok Laisram Lerak Imphal West gi hari fagalaba miyo ani asidagi magazine yauba .32 gi pistol ama 9mm gi maru ani mobile phone ahum amadi wallet ama fagat pangamle hari Security Force na Pripak Pro gi active cadre ama Thobal District ki Hairok Police Station na konba Hairok Part 3 Kaithil Manbi local dagi fare hari fagalaba Pripak Pro gi cadre adudi Laisram Nanau Singh alias Achul alias Rojan Chahi Kunchaga Mapan Hairok Part 2 Thoksom Lekai dagi hari police ki report ki matung ina fagalaba miyo asiga loinana 303 rifle ama kapayari ba maru yankai mari modified single bore action rifle mari 7.62 mm live round taraga mari insas LMG magazine ani insas rifle magazine ama 303 rifle magazine mari hand grenade ama detonator fiber BP plate camouflage t-shirt khongrau topi jacket belt four-wheeler gari ama mobile handset amadi sim card stingba fagat pangable haina paw sina makhatari Manipur Police na hokriba yumsa kaishan numita UPPK gi active cadre ani Foirengar Bazar ki fare hari farba miyo ani di ahong samam Avinash Singh alias Singthang Chai Kungataru Kairak Sifai Mamang Lekai amadi Chungkham Kiran Singh alias Lepsin ba Chai Tragamapan Khumom Moya Lekai dagin hari police ki report ana makhatar duna makoi ani miyam dagi sel khaibata chen ba miyo ni hari makoi dagi mobile phone ani su fagat pangamle hari Security Force na singamadi tamgi mafum kaya da thibu humpagi thabak chathakre National Highway number 2 da tangai phadwa pochei puba gari chamni gari fu mathoi amadi National Highway number 37 da gari cham ga mafudra humdoi chatu kesin tokre haina police na thadok pa paw amada palli chingamadi tamda apunba checkpoint cham ga tara thamliba sida miyoi tara diten tokre hari